Tuna u sušiju, na dalmatinski način, kako ide? Pa dobro, odlično. Ima stvarno sad razne varijanti sa nekakvim laganim obradama koji mogu biti kroz autohtone agrume koje imamo ovdje. Svaka namirnica ima svoje draže, svoje vrijednosti. Tuna je jedna od njih je meni među dražima. Suši kao obrok nije kompliciran iz razloga što je najbitnija stvar u cijeloj priči riža. Znači kod sušija je najbitnija riža, a dobro pripremi rižu. Tuna paše uz dosta vrsta mesa. Ja sam upario gusju jedru. Nisam prvi, a ne vjerujem da sam i zadnji koji je to napravio. Znači, samo na način kako sam marinirao i pripremio parafe od guse jetre, uz redukciju od porta, vino porto je slatkasto, predivno, ikru od pastrve ili bilo koju ikru, da li može biti od lososa ili kavijar neki još bolje. Praktički to može parirati kao fine dining jela. Svi su bili skeptični ovdje što su provali to, manje više sad su mi došli par njih rekli ono wow, ukusno, super je, ono wow. Kapare imamo nekako svakodnevno su u nekom našem domu. Uglavnom su nam manje više služili uz neka hladna jela gdje bi malo stavili limune koji smo stavili u neku kvasinu. Autohtona stvar, vrhunska, cvit, prekrasan, biljka savršena. Međutim, ima i drugih stvari na koji se može raditi uz neka kuhana jela kao nekakav dodatak ili da se može napraviti jedan fantastičan džem u kombinaciji domaćega limuna, pulpe koji imamo samo onoga mesa, gdje imamo lipi kapar i gdje stavljamo malo šećera. Sve to zajedno malo izblendamo u jedan multi-praktik blender i stavimo jednu tavu i to malo sve karameliziramo do željene gustoće. Pustimo da se ohladi i onda spremamo u jedne gastro posude i to može vremenski nekoliko mjeseci bez problema trajati. Gdje god ide kapar može ići ta priča.